الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض جعلنا من عباد صالح أهلها. استووا للصلاة رحمكم الله. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولك الشكر على نستغفرك ونتوب إليك. اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين اللهم آلف بين قلوب المسلمين واقفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من الفتن والإحن والمحن. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا
وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم قاتل اليهود والنصارى وأعوانهم من الكفرة والفسقة والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويفرقون سبيلك وسبيل المؤمنين. اللهم اقتلهم، اللهم مزكهم كل ممزك مزكته لأعدائك انتصارا لأوليائك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا إله إلا الله ولا شريك له 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 بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Bab iman kepada hal-hal sesudah kematian. An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju qaumun minan nari bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluna al-jannah yusammuna Mujahanim. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sekelompok orang akan keluar dari neraka dengan syafaatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka masuk ke dalam surga. Mereka disebut dengan jahannamiyin, orang-orang jahannam. Hadis riwayat Bukhari. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna min ummati min man yashfa'u lil fi'ami minan nas wa minhum man yashfa'u lil qabilati wa minhum man yashfa'u lil 'asiyah wa minhum man yashfa'u lir rajuli hatta yadkhuluhu al jannah. Rawahu at-Tirmidzi.
وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترسل الأمانة والرحيم فتقومان جنابتين الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف يروا ويرجع في طرفة العين ثم كمر الريح ثم كمال الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على صراط يقول ربي سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا قال وفي حافته الصراط كاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. Dari Huzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu an dalam sebuah hadis yang panjang, keduanya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, pada hari kiamat kelak sifat amanah dan hubungan kekerabatan akan dihadirkan, lalu keduanya berdiri di kedua sisi sirat, sebelah kiri dan kanan. Kelompok pertama dari kalian akan lewat secepat kilat. Aku berkata, aku tebus engkau dan ayah dan ibuku. Apa maksud secepat kilat? Beliau bersabda, tidakkah kalian melihat kilat? Bagaimana dia datang dan menghilang dalam sekejap mata. Kemudian sekelompok selanjutnya secepat angin, lalu secepat burung, lalu secepat orang berlari. Mereka akan dibawa oleh amalan mereka masing-masing. Sementara itu Nabi kalian berdiri di penghujung sirat sambil berdoa, Rabbi salim salim, wahai Tuhanku selamatkan, selamatkan. Demikianlah hingga akhirnya amalan para hamba tak mampu lagi membawa mereka, sampai-sampai ada seorang laki-laki datang tak mampu berjalan kecuali dengan merangkak. Di kedua tepi sirat terdapat gancu-gancu yang digantungkan dan ditugaskan untuk merenggut orang-orang yang disebutkan dalam perintah. Ada orang yang direnggut oleh gancu itu pada dagingnya dan hangus terkena api neraka lalu selamat. Ada pula orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Demi zat yang jiwa Abu Hurairah ada dalam kuasanya, sesungguhnya dasar neraka Jahannam itu sedalam 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama ana asiru fil jannah idza ana binaharin hafatahu qibabud duril muwajjafin qultu ma hadha ya Jibril qala hadha al-kautsar alladhi a'taka rabbuk fa idza tinuhu misk adfarun. Rahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketika aku berjalan di dalam surga, aku sampai ke sebuah sungai yang kedua tepinya terdapat kubah-kubah yang terbuat dari mutiara yang berongga. Aku pun bertanya, apakah ini wahai Jibril? Dia menjawab, ini adalah Kautsar yang telah diberikan oleh Tuhanmu kepadamu. Aku lihat ternyata tanahnya berupa kasturi yang baunya harum. Bab salat berjamaah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an wa Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jumu'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullah 'azza wa jalla fiha illa a'tahu iyyah wa hiya ba'da al-'asr. Rawahu Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu waktu jika seorang hamba muslim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan waktu itu, pasti Allah akan memberikan permohonannya itu kepadanya. Waktu tersebut adalah sesudah solat asar. Hadis riwayat Ahmad. Keterangan, sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu waktu. Hikmah disembunyikannya waktu tersebut adalah supaya manusia menyibukkan diri dengan ibadah sepanjang siang hari Jumat, dengan harapan doa dan ibadah mereka bertepatan dengan waktu tersebut. Oleh karena itu terdapat banyak riwayat hadis yang berbeda mengenai kapan tepat waktu tersebut, seperti halnya malam Lailatul Qadar. An Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina
ayajlisal imam ila nuqdas salah. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu mustajab pada hari Jumat tersebut adalah antara khutbah imam sampai selesainya solat Jumat. Hadis riwayat Muslim. Bab memasukkan kesan Al-Quran dan As-Sunnah ke dalam hati. Ayat Al-Quran, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, yang artinya, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Quran surah An-Nisa ayat 41. Maka beliau berkata, berhentilah membaca ayat. Ternyata kedua mata beliau telah berlinang air mata. Hadis riwayat Bukhari. Hadis An Abi Hurairah radhiyallahu an, yabdhuqu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza qada Allahu amra fil samai darabatil malaika bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi ka'annahu silsilatun ala safwanin, fa idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Lahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis marfu' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah telah menetapkan perkara di langit, para malaikat mengepak-ngepakkan sayap-sayap mereka seperti tunduk kepada firman-Nya. Bunyi sayap-sayap mereka seperti bunyi rantai yang dipukulkan ke sebuah batu yang licin. Lalu ketika telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Mereka menjawab, al-haq, yaitu kebenaran, dan dialah yang maha tinggi dan maha agung. Hadis riwayat Bukhari. Fadilah zikrullah. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya ibna Adam law balagat dhunubaka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Al-hadits rawahu Tirmizi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas dosa yang ada padamu, dan aku tidak peduli berapapun banyaknya. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu penuh sampai ke ujung langit, lalu kamu minta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu, dan aku tidak peduli dengan seberapa banyak dosamu. Hingga akhir hadis. Hadis riwayat Tirmizi. Ia berkata, ini adalah hadis hasan gharib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna 'abdan asaba dhanban faqala rabbi adhamtu dhanban faghfir li, faqala rabbuh a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru adh-dhunuba wa ya'khudhu bih, ghafartu li 'ibadi li 'abdi, thumma makatha ma syaa Allah, thumma asaba dhanban faqala rabbi adhamtu akhar faghfirhu, faqala a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru adh-dhunuba wa ya'khudhu bih, ghafartu li 'abdi, thumma makatha ma syaa Allah, thumma adhba dhanban faqala rabbi adhamtu akhar faghfirhu li, faqala a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanban wa ya'khudhu bih, ghafartu li 'abdi thalathan falyamal ma syaa Allah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba melakukan satu dosa, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, aku telah berbuat satu dosa, maka ampunilah aku. Allah berfirman, apakah hamba-Ku itu mengetahui bahwa ia mempunyai Tuhan yang mampu mengampuni dosa dan mampu pula menimpakan siksa karena dosa itu? Aku telah mengampuni hamba-Ku itu. Kemudian setelah sekian waktu berlalu sesuai dengan kehendak Allah, ia berbuat dosa lagi. Lalu ia pun berkata, wahai Tuhanku,
aku telah berbuat satu dosa lagi, maka ampunilah dosaku itu. Allah berfirman, apakah hambaku itu mengetahui bahwa ia mempunyai Tuhan yang mampu mengampuni dosa dan juga mampu menimpakan siksa karena dosa itu? Aku telah mengampuni hambaku itu. Kemudian setelah sekian waktu berlalu sesuai dengan kehendak Allah, ia melakukan dosa lagi. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, aku telah berbuat satu dosa lagi, maka ampunilah dosaku itu. Allah berfirman, apakah hambaku itu mengetahui bahwa ia mempunyai Tuhan yang mampu mengampuni dosa dan juga mampu menimpakan siksa karena dosa itu? Aku telah mengampuni hambaku ke atas ketiga dosanya, maka terserah ia berbuat semaunya. Hadis riwayat Bukhari, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan taufik kepada kita sehingga kita bisa mudah mengamalkan, menyampaikan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa tarhamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alladhina da'awhum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.